ایوار باش کردستان، ایوار باش کردستانیین لحاویر دور جهانی، ایوار باش تماشاوانین چارپل مدیا. هون بخیر و خوشی هاتن برنامه دنگی دیاسپورای. تماشاوانین هجا دروج بری نوروز بو. جشنوای نوروز جدلو جان پیروز دکم. نوروز لهنجیان به شاهی هات پیروز کرن، لهنجیها به خمگینی هات پیروز کرن. گلک هیوی جه سالانو هیا، گلک دخوازی جه سالانو هیا، گلک پیام نوروز هاتن گوتن. یک جوان پیامان یا وی خورته کرد لنوروزا آمده بو لباکوره کردستانی بانگ لسروک کرداکر گوت که ام براتیا گلا نخوازن، ام براتیا کردان دخوازن. ام وی بانگا ویلاو که کردستانی جه آمده ام بخوره وی سالی حتی نوروزا وره بخوره ببن. تماشاوانین هجا ام بحثا هزا لدیاسپورا دکن، هزا کردستانی لدیاسپورا دکن. دی نوروز ده تلویزیونا سویده یا یک جیین هری مزن ده ویدیو نوچه یک لسر نوروز درخستن. دوی نوچه ده گوتن که ایرانی نوروزا خواه پیروز دکن. دوی ویدیو ده خلکی کردستانی بون، جلی کردستانی بو، باجار کردستانی بو، باجار اکری لحرما دهوکی بو، لباشوری کردستانی. حالا کردستانی دالقان دی بو، موزیکا کردی بو، هموتش کردی بو، لتلویزیون گوت که نوروزا ایرانی آیم. بریا که اف ویدیو بالا کوملیان و رخصتن کردان لسویده بکشینه، بالا جوانین کردا کشانده بو، ریاکسیون نشانده بون، و دی سوسیال مدیا دی بیانک وکری، نامه یک وکری جی تلویزیونا کانالا چارا تیوی فیرار نویسانده بون، گوته بون که گلی اف و شاش کریه و نحقی کریه و بدلا که هم بیجن که نوروز جالیه گلک نتوانج گلک ولاتان برنگین جدا تی پیروز کرن و هم بیجن که اف جی رنگک جه کردستانه یک کرد نوروزا خواه پیروز دکن و شاشتی کریه شاشتیا خواه راست بکن. گوتن که برش و ظلم زورداری لسر کردستانه هیه خلک کردستانه نتوا کردستانه نای قبول کرن زمانه ویته دزین زمان قده خیه چانداویته دزین و هون جی تشتکی وادکن. پشتی وی نامه وکری قنالا چارا یا سویده او نامه جوشانه او ویدیو جوشانه راکر. با پیر ما دگوتن تشتن سره ما کس لسر ما نانویسین کس حقوق ما ناپارزه. به هزاران جوانین کردا لدیاسپورای حقوق دخوینن، تکیری ناونتوی دخوینن، اکونومی دخوینن، دبن پارزر کرد و کردستان دن ناس کرن، لمافی خو خودی در دکون، لکردیاتی خو خودی در دکون. وان پیروز دکن، سپاسیاوان دکن و بوان سربلندن. میوانا من یا ایروژی جوانک کچک ما خواندکارک کردستانی و یک جبه هزا جوانان لأوروپا یا جل دیاسپورا به هزا کردستانی کچک دلال کچک خواندکار میوانا منه کانی جهانگیری کانی تبخیر هاتی. گلک سپاس دکم روزا خان، سپاس بوبه میوانداریه. سرچاوی من نوروزات دیسا پیروز به دروش در بازبویی هم هین دگرماهی نوروزه دنه. نوروز آوش پیروز به اجی دخوازم نوروزه لگلی کردستان پیروز بکم لبنمالین سیاسی بنمالین شورشگرین شهیدان جزیندانین سیاسی و روز پیروز دکم از دورجی وکی تگود پیامکی لآمده هبو از دخوازم به نوبه خو و پیاما کل روشهلات ای سال هات گوتن براستی جوش خروشک زیده هبو او جی پیشمرگین کردستان بشتی چند سالان بگریان روشهلات کردستان دا گوتن جخلک ام جوابیر ناکن هون جبیرا مدانه اجی وردا دخوازم بیجم ما هون جبیر نکرنه گلی کردستانه ام دگل ونه گلک سپاس دکم دی ساجی نوروزا همو گلی کرد پیروز دکم. سپاس کانی سپاس هر هبی کانی جان اف کردیات یا خوش
ev Kurdiyata ku ez nizanim tişkuye. Bi rastî jî mirov nizane ka tişkîja Herêma Kurdistanê ye. Kurdiyata yani devokate eşkere nabe. Belê. Em dixwazin hinekî tenas bikin kanî ji kîja herêmê yê ji ku yî hinekî behsa xwe bikin. Kaniya Kurdistanî. Gelek spas dikim. Belê yani pir caran ji min pirsyar dikin em nizanin ka kurmanciya te ya kîjan herêmê ye. Ez her tim dijim ez kiça Kurdistanê me ez xelkê Kurdistanê me. Lê hin cara jî dijin Kurdiyata eksepsiyonelê yani em dibin belkî xelkê Duhokê bî, belkî tu xelkê Ormiyê bî, belkî tu xelkê Bakurê Amedê bî nizanim yani her tiştek dibêjin. Lê ez ji Rojhilatê Kurdistanê me ji xelkê Ormiyê me dayîk û bavê min xelkê Ormiyê ne ez li kempên Hizba Demokrata Kurdistana Îranê li başûrê Kurdistanê hatime dinyayê Hizba Qazî Qasimlû Şerefkendî Hizba Komara Kurdistanê kempên me li Kurdistana başûrê ne ez li vir hatime dinyayê li vir zêdetir herkes bi soranî zêdetir daxiftin ji ber ku kurmancî pir kêm hebûn yani ew ên hebûn yan hevalê min nebûn yan jî ji min meztir bûn yan jî ji min biçûktir bûn li xwendingehê jî me zêdetir bi soranî ders dixwand wisa lê hatibû rîska wê hebû êdî em kurmancî ji bîr bikim bi rastî lê wextê em dihatin malê dî û bavê min ji me re digotin hin dibî ji malê kurmancî biaxivin ji bi rastî ez vir dixwazim spasiya wan bikim ji ber ku eger ew neban niha min kurmancî nedizanî ji ber yekê yani kurmanciya min ji her çar parçe Kurdistanê ye ez xwe nabêjim ka ez kurmanciya kîjan bajêrê me kîjan bajêrê Tu devoka soranî jî zanî? Belê ez soranî jî dizanim ji ber ku xwendina min hemû bi soranî bûye lê li Rojhilatê Kurdistanê li ma ku heta ku çiyayê agiriyê em li vir bi kurmancî diaxivin zarava me kurmancî ye dî û bavê min jî xelkê li virin lê ez ji xweş nizanim ez ji ku me lê ez li başûrê Kurdistanê hatime dinyayê dî û bavê min jî Ormiyê ne. Belê. Kanî ji xwe te got ku tu li ku hatî di nehêdî pirsa me hinekî ez min êşter bigotana kanî tu dî normal her ciwan wek te van hestên hişmendî û hestên kurdeyatiyê her ciwan ne wan e yani ew hêdî a te çawa dest pê kir ev hişmendiya kurdeyatiyê yani ji çêbûna te li ciyê ku tu çêbû ya ji şiklê jiyana te ya kengî dest pê kir? Belê yani bi rastî heta ku êroke min pirsek wisa ji xwe nekiribû yani ew pirsek pir balkêj bû ez dikarim bêjim û nikarim ji vê pirsiyas ji xwe bikim ji ber ku ez kiça şorişê bûme bi rastî ez li nav şorişê hatime dinyayê ez li nav hizbek siyasî da hizbek demokrat û modern da hizbek netewî û Kurdistanî da hatime dinyayê ji zaroktiyê de em tevlîhevî siyaset û karûbar û çalakiyên siyasî peywendî bi kurdayetî we dibin ji ber wê yekê ez nikarim bêjim ka ji kîjan salê ka ji kîjan temenê xwe ez hatime nav ew hestên kurdewayetî yan ew bîr û bawerên kurdayetî de hatine ji ber ku li nav vê partiyê da bi rastî zêde semînar bi rastî zêde konferans ji bo genç û lawên xwe dadinin yani me wisa perwerde dikin ku wextê em digehin 18 salî 19 salî em dikarin li ser peyê xwe bi bîr û rayên xwe bi netirsî û bi her şêwazek bî biaxivîn her temenekê zaroktiyê jî yani ji zaroktî heta dige xwendkara da rêxrawên cuda cuda hebûn wextê zarok bûm li rêxrawa zaroka da min kar dikir berî wî em dibûn law li rêxrawan lawan da me kar dikir rêxrawê xwendkaran hebû me li rêxrawê xwendkaran kar dikir û wekî dibêjin me rêxrawa jinan jî hebû ku rêxrawekî pir bi navdengê jinên Hizba Demokrata Kurdistanê Îranê jinên pir şorişkirin li zemanê Komara Kurdistanê de ku wekî carek din jî ez bawerim li programekî we de min behs kir Mîna xanima Qazî ku beşdarî kirin li karûbarê adarê de behsa kanî heştê adarê de behsa gelek jinên ketkar yên di dîroka Kurdistanê dikir li wir te çend nav anîn ziman te behsa keda wan kir te wan bi bîr anî belê
بله يعني وكي وقوتيش براستيجي يعني از لجيهك وسا دا هاتم از نكارم يعني برسكي وسا من قد شخنا كريو از باورم يكم جارجي برسك وسا تيج من كرن يعني حستا من أنا حوايتي بيرو باوري مني سياسي بنجها مني سياسي جي حمو تشتي خوا قرزداري ببارتي دزانم براستيج بركو راستم معلبات پر تأثيراوي هي كاتشا وزارو كي خوان كذهنن بلي صدا حشتيجي أو بارتي از پرورده كرما بله كانت تبحث تقول تدناب بارتيه دي تدناب هذا پشمرگاد اجدايك بويه خبطا جنا كنجي بالا تكشاند خبطا جنان د شورش هدیاج پارتی هدیاج د خبطا جنا كنجي بالا تكشاند بله وقتی اصل کردستان بوم يعني بپن سال که از حاتم دیاسپورا يعني از حاتم من بری خدای اروپا یج بخوندنه از وقتی لکردستان بوم براستی جبرکو تمنی من جی بچوبون از زیادتر لبش لاوان دا من کار کریه جبو زارو کاجی من کار کریه و خوندکاران جی لیوکی گهشتن از بگهم لکارن رخراوا جنين ديمقراطية كردستان إيراني كار بكم أو من نكاريس كار بكم جبركو أسحاتم دروي ولاد لأنها وكيد بيجن للدورو برو تشتن خانمان دا زيادة خوا يعني بشوازة كي سر بخوا لسجنا كار دكم لوكيد بيجن جرخرا وجنان لناو بارتي دا من كارك وسانة كريا لهذي دارم لدهاتيوك نزيك دا چمانه لسرسر وسرچاوان جبركو جنين كردستان جن براستی نویا جواتنه ام هزا نویا جواتنه بله كانت چه دخوینی و تکنگی تگوت چند سال برای هاتی اوروپا 4 5 سال دبن اكو من كردستان لايه من بري خدا اوروبايه او دبابن از دو بشان لزانینگه دخینم بشکل سر زمان ناسی و مدنیت بشکل سر بازرگانی يعني دولتیه لزانینگه ها اینالکو لپاریس لفرانسا دخینم قالك مايت بقدينا يا بله يعني أوصل ليسانسا من يا زمان ناسية تمام ببه صالك دنجي ليسانسا بازرگانية تمام ببه واري زمان ناسية ده روش چواي تجيبك زمان ما تزاني زمان ما يبزدبوك دولمنت ولا زمان كردي يعني كارثة جرانة بارك جران دا يسر مليخة وكاري زمان ناسي كارك برخوش براسي از زمان حزدكم از دكارم چند زمانم باخوم لدوكين كردي دا سورانيم كرمانجي تزانم هورامي جس فهم دكم لي از نها كار دكم لسر آخفتنه بركو هن زمان انتو تزاني لين كاري باخوي رامي جميجوه يعني لوقتا كورونا هاتيه براسي از زده كار دكم لسر هورامي زاراويك بركه ونو خوشي كردواريه زاراويك از براستي حزدكم هم بم وكي ديكه زمانا اسفر حزدكم يعني جبرويك من زمان النازي هالبجار جبركو زمانا حزدكم جهين بونا زماني تازه جهينا كلتورا تازه جهين بونا جواكين تازه چمانه بله تزو زمانا هند دي ازو زمانا هند تزو هند هناك جهاني درنگ هند بنتبكو دخوازن جي ياجي حزي تزو هند حاجه من هي زمان زو هند بمجبركو از جي حزدكم وهن زمان جي هنا از جي حزناكم مثلا از هنابم جبروي هن زمانا احبكم از هند بله كاني بالانا كشانت قالك بارفكرنا د مديا جواكي ده لسر كردو كردستانيه دكي تبانگا دكي تب كرديا خواني خوشي دلال بحثا ديروكا كردستانيه دكي تبحثا چالاكيان كردستانيه دكي هر بحثا كردستانيه دكي فكرا كنت بريا جواكا مديا خو بگين جواكا كردستاني و اكتيف رولكي هشياريه بليزي چا چيبو وكي من جارك دنجي براستي نظام دس هالقرتي يعني كنجي سر كتيك وزارم بكاري بكم جبركو أصلنا جواك جوسا دا هاتم دنياي الوس جواتك جوسا هاتم پروردكرين أذكارم بيشم جزارو كتير دا أسوي كاري دكم يعني لسر جواكا فيسبوك با إنستغرام با هر كارك دن با يعني بنمالك شورجگير بويا كردستاني بويا يعني حرتم
كارن ما اخفتن ما روجانه قوتنكي سياسي هي وبخوازن نخوازن حمو مالباتكي كردستاني دا او تشتهي اگه تخو نخوازی جی تولی هوی سیاستی بی یان جی کاروبارن سیاستی بی جی وقت بیجن جی خون آمده هیش برویه که کاروبارن کردستانی سیاسی جی خون و گوشت و حسی من دانه از نزانم که اشتر پر خوزایته بله یا حتی نیو ساحتی از نکارم بیجم که جو که دست ببی و جو که دست بی نبویه لی نخد دنیا وکی دبین حمو بویه سوشال میدیا براستی اجی دخوازم لریا خوده لریا پیجا خوده از بکارم هر نبا از تشتک لسر کردواریه بلاو بکم لسر کردستانی بلاو بکم اگر کردشی نبینن هوالین منی اوروپی دبینن زور جارا یعنی هوالین منی فرانسی نجمر دبیجن حتی ایرو کش من نزانی بکن نوروز یا کردای جی مزانی بکن نوروز یا ایرانیه وکی هنگوشی بأس کرکو تشتک وستاقو بلسویده دا براستی و جی شانازیه دستی و گنجان خوش به او جل رکا سوشال میدیای بوه او براستی جی یعنی سوشال میدیا نو که هزک پر بهز هیا براستی و هزی بباشی بکار بینین بيغمان امانه هر ام هاتن دياس ام جي كردستاني هاتن دياسبورا كاني افرس هردم بصحبتان ده جي كردستانيين الدياسبورا تي برسين افرسا كو كردستان تنيا اگر هبه چما دنخشه جهاني ده نابوي و سينوريوي تنيا كاني خان توكتشك جوان و كردستاني لأوروبا تقت لبي برسي راستاتيا روبروبوية وكي دبيجن 100% يعني حتما او برسيج من هاتي كرن اللي لسر تكت يكاتو دي تشاوا جهابا خو بدي اگه تو بيجي كردم يتبه برسن كاتو كردي كيجان بارچه كردستان لي وقت بيجي اس كردمو خلقي كردستاني ما او ستوب دكن او دبيجن كا كردشيه يا هنجاره اجوان رد بيجم قالوا هم دزانن كردشيه قالوا هم دزانن كردستان دكذا كو لي اوقات از دوان دبيجم كا كردستان او 6 سال دبزي كل 6 سالايا دابش بويه پارچه بويه جبو 4 پارچه روشهلات روش آوا باکور و باشوره او جي لمنا برسينا لخورت و گنجل منا برسينا جو كردستان جو خلقي كردستان نبرسينا قالوا هم دخوازن كردستان و ببا 4 پارچه قالوا هم دخوازن كردستان اكثر بخو وهبه قالوا هم دخوازن وصا جوابت قالوا هم دخوازن هم ببن بشا ايران يان بشا عراق ويان سوريا ويان تركيا دا او برج بلقات يكرن جبر ويك اس حرتم جوان راد بيجم اس خلقي كردستان ما اس لنا دولة خود بيغانه ما اس لسر اخا خو بيغانه ما جبر ويك همو هفالين من زيدتلي اوروبي ينكو فرنسا دا يعني من ناز بكن دزانن اس خلقي كردستان ما ودزانن كردستان چه حاله دايا ظلم وزورية كردستانية دزانن يعني اگر از جي نبيجموان لسر سوشال ميديا دا دبينن وقت اس حوالي وانم وقت اس وسا جوان راباز دكم او جو خوردچن لدكن پیدا دكن لسر كردستاني دخوينن جبركو نتويكن حسن تشتنو هيم بن بتايبد نتوا كرد نتويكي بربال كيش جبركو وقت تبيجي اس كردم جبوان پر حسك خوش هيا يعني هنجارة بلكي تبيجي استركم يا عربم حسك واتسا خوش جوان رندن لي كرد بنتويكي اشتي خواس هاتي ناساندن بنتويكي ديمقراط هاتي ناساندن جبرويكي براستيجي هنجارة وقتي برز من دك الناس بيش مس كردم وخلكي كردستانم پر كيف دكن قالك زاروكين كردان يا جي جوانين كردان في باري جراند بينن كاني دسبك دي مثلا دبجن چما ام وقتی که پرسا سیمپل یا پرسا که نورمال خوزایی جهر مروین هاویردور جهان تکرن که تجکی چما ایمن وقتی از دبیجم از کردستانی می از دوی دیروکا راجلات ناوین گشی زانبم از دوی دیروکا اروپا گشی زانبم که کنگی کیجان شرعی ده کردستان پرچه بوی کیجا پیمانه ده کردستان پرچه بوی از دیروکا گشی زانبم از گراند بینم کلک جرا دوكمنتري كده خورتكي كرد جوتك حتى از هاتم لسه يعني بشتي دبستانا سرطاي هي نه از الناسنامه خو خدي دركتم من خواست از بيجم از كرد يعني بيا بارغرانيه كيجي قالك جواناره ت لباريسي ولاتي كنت لي دجي ترجواني وها راستك دبندي دكفن اف بينا كردياتي و اوروبياوان يعني كخددن بهتر على اوروبا
نقالية كردستاني جبر باري جران بله يعني او برسيار وكي وگوچی زیدت سر گنج و خورتن کردستانی يعني وقت جوان ده برسن قالوا تو كردي يعني هنجار شرم دكن ليس خوازم لفر دنگي خوا بگهين موان براستي شانازي بكن هن كردن وخلقي كردستانينا براستي جي جهش شانازيه كو ام كردن شما تو شرم بكي كو تو شرم جهبونا خوا جناسنامه خوا بكي تو شرم بكي وشرم نكي او قاسه جبر ويكي شرم نكا وخبات بكا همو خباتك وهمو شورشك بربستن پر هنا لسر مكتيا لسر جنجن خورت لسر جنجن دياسبورا كتيا ام بكارن خبات بكن زمان نوهين بين تبلي هفي اوروبيا بين خواندن بالا بخينين ام بكارن جوان تبقهينن لسر مكتيا كا ام جوان را وقتي امو صادبيشن ام كردن وام دبي وكيد بين ساعتك لسر كردا باخفين حتى جما فهم بكن كو ام خلكي كنا ليه امو صادكن روجك إيرو بسببة دسببة يه كردستان آزاد به أو جي جدسته مدايا يعني أند بي دنگي خو بأوروبا بجهينن بولاتن ديمقراط بولاتن بيشكفتي بجهينن جبر ويكي از دكارم بيجم هيوي دارم جنجن مبراستي إدي شرم نكن جبركوش جبو تشتكي نابا يعني تشتك وسا تشماتو شرم بكي تجناس نامه خو شرم بكي لروكي وقتي تو مازن دبي جترد بيجن تو فرانسي تو بيجي از فرانسي مالي او شتر بيجن لا از اورجينا تدخوازم كا اورجين تو خلكي كوي وقت تو بيس كردم يتبع برسا كردشيه تو يعني كردستان كي كويا يعني دبت جوان را بيجي اجا تو نها نزاني او برعيبه بنظر من يعني براستي جي سرجنجه ما لسروان كتيه وظيفه ما وجنجن كرد ام خبات بكن تيكوشان بكن بيرو باورن مهبج بو كردستانه شبركو كردستان دايكا ما براستي بله دوی روله ده رولا که قوین کرنا ناسنامه ده تبعثا دایکو بابی خو کر د مالباتک دوی ناسنامه کردستانی مزن بویه ل همو کردستانی او شانسوان تونه دایکو بابین لدیاسپورا کج کردستانی دور و بلکی جی هستن كردياتية هنا كي دور دكارن شاوا يعني دي نافا ماليدة بمناقشة كردستان وهبونا كردستاني وكرد كردستاني بزاروكي خوربكن دايكو باب بنارنا تا جبركو تجربة تاهي دايكو بابك كردستاني مزنبوية دكارن لو لدياسبورا دكارن شبكن يعني شقوة بدن زاروكي خواه بله از لور براستی دخوازم نمونه پر بچوک بینم که هاتیه سره من از زانینگه بوم لپاریسه خواندکار گچ پر گنج هات جم من ما گوت سر زمانی کردی دکر بحثا ما لسر زمانی کردی چه بو لباکور کردستانه که دبه زمانی کردی به زمانی که يعني بهت خواندن بفرمي و پرورده بله يعني ببيت زمان كوزارو كما بكارن جخواندن جه زماني كردي باخذن من بفرنسي داخل جبركم من زاني كتشك كردياوي پر باش نيه كردي باش نزانه كتشكي بالتركي بجديريا زمانه كردي تكر من جير برسي مگو چاوا تو دكاري بشگيريا زماني خوا زماني دايكي زماني كردي بزماني دجمن بكي تو بالتركي تي دبي ام دبي بزماني كردي باخذن قالوا أصدقائهم جدا ببرسم كاتو جكو هاتي دنياي جمركو از خلق فرنسا مازل فرنسا هات مدنياي مقوش ما تو كردي نزاني قد ديو بافي من كردي نزانن ام اسيميلا بونو ام لتركي نكارن كردي باخذن مقو ديو بافي تا لتركي اسيميلا بونو نوسا قبلي مقو تو نهال فرنساي تو خلق فرنساي تو چما تركي دزاني يعني چما دبه دايكو بابين كردا زمان دجمن بزاروكي خوره باخذن لي كردي ناخذن تمام تو كردي نزاني من قبول از دزانم تأسيمي لابوي تو ندكاري كردي بخيني تو چما زماني دجمن جزاروكي خوره هندكي تو چما بزماني دجمن دقل زاروكي خوده اخذي اف نمونه براستي از دخازم بيجم
او جهنك بن مالباتا هنا او كاري دكن هن مالبات جيمه هنا لقل زاروك يخو بزمانه بياني داخفن يعني اگر مالبات لفرنسا بيان لألمانيا زاروك نوان وقت دچن مكتبه وقت ودقرن جخاندنگه بزمانه ألماني وفرنسي وسويدي ودنماركي داخفن بركو دي وباف هنو هند بن زماني ودولتي دخازن قل زاروك يخو وي زماني هم ببن لنزانن غدري جزاروك يخو شبركو زاروك يخو ادي زماني ديا خو نزانن زماني شيرين كردي نزانن ايرونا سبنا يفقر كردستاني او يتشاوا قل مالباتا خوي كردي باخبه بكي جان زمان شبركو تو كردستاني تو الماني نزاني تو فرنسي نزاني تو انجليزي نزاني دبتو كردي باخبي شبر ويكي از باندكم جمال باتن كردي هن مالباتشي هن از خازوان جي بيجم زاروكين خو وسا مزن كرنا وسا پرورده كرنا كوجبر هاتنا دنياي دبج اورمي مزن بونا دبج آمده هاتنا دنياي دبج مارديني هاتنا دنياي او بنمالج جي شانازي نجبوان براستي جي اسباسيا و مالباتان دكم و هيفي دارم از دنگ خود دم دنگ خود دهنيرم جبوان يعني براستي از دخازم جوان ربيجم بلا زاروكي وفير زماني كردي بن بلا زاروكي وفير سياستا كردي وكلتورا كردي وجغرافيا كردي وهر تشكو بيوندي بكردستاني وهذا بلا فير بن جبركو زاروكي وتنينينا او ملكي كردستانينا او نوية دغاتويا كردستانينا بله كلك سپاس كاني من خواست از وان گوتنا جي دويتا ببهيسم يا دلي من دبيجي از جي دايكم من جي دزاروك بكردي مزنكرن از قالكي دلشادم كو من او وظيفة آنيجي از وك دايك و از وك دي وباف از بينا تجي قوت وظيفة دبينم هگر كو جبركو پیش روجا منه جبركو امي واري خوا جوان ربهلن هگر مواري خوا جوان ربهلن بي باري گران لسر ملان امي چاوا بي زمان جوان ربهلن براستي قلتنا كواج دبي كتشك وقت جوان وكردستاني ده كبي از هيفي دارم بحزارا بمليونان دايك وباب اللي تقهدار قربن وبكن جبا وك بمساجة بقرن هيجي نوروزي هيجي هيفيه سالينه ام بياجي تاخدنا بهيفيه خوني ساليك دايك وباب وهش مندية كردياتية البازاروكي خو خورت بكن قويم بكن وبزمان كردي ببيذن كاني تبحثا كامبانيا تقول زمان كردي لباكوري كردستاني لباكوري كردستاني كامبانيا زمان كردي دست بكر 21 سبات دست بكر جبوك زمان كردي بب زمان فرمي وزمان پرورده كامبانيا بردوامه لمخابن وكو ايكو امذكرنه هني غمساري هدي چه دبه هدي ورج براكرن دبه هم زندي بكن همو كردستانيين لهاوير دور جهانه دبه هم به كامبانيه زندي بهلن جبوكو بمليونا بشگريه بدن تخوازم دیسا بینم بیرا كردستانيان و تایبت جي كرده باكوره كردستاني كاني ما قلت كو دياسبورا لدربي كردستاني هزك قلك مزن هي جواني ما مناتا بهزارانه دخوينن دزگه بلند جي دگرن كردين دياسبورا ببهزا خواه ببهش من ديا خواه ببه سربستيا خو آزاديا خو كنا بندست توالاتانه و نا دبن ظلم زورداري ناجين و زمان جينا قد خيم دكارن چاوا اكتيف آلكاريا كردستاني بكن بله براستي از دكارم بيجم الدياسبوراي حتى ايروكس نكارم بيجم كا انجوين كردي رخراوين كردي حتى نهاج كار نكرنا کار کرنه لی کار گوسا نکرنه کو راستی گنجن ما خورتن ما نوین دهاتوی دا سود لو تشتانه بگرن براستی هر پارتی کی سیاسی هر پارتک سیاسی جه خورا کار کریه رخراو کریه انجوی یک چه کریه لی جبر یکی کو یک دنگ نبویه دنگی خو ما باش نگهاندیه جبرویه که از دبیجم هیوی دارم از دنگ خودشینم جبو پارتین سیاسی بو لاین سیاسی بو رخراوان ببن یک
کارێکی یەکدەنگی چێ بکەن کو ئەم بکارن بەڕاستی هێزێک بەهێز بین لە دیاسپۆرایەدا ji ber ku em niha li Ewropayê ne dengê me pir baştir digehe ji bo wilatên Ewropî ji ber ku em zimanê wan dizanîn du em kultura wan dizanîn em hêdî sîstem û qanûn û siyaseta wan dizanîn ji ber ku wekê ji destpêkê programê jî we got li Swêdê da ew tişt ew xeletî çêbû gencên me rabûn peyamek şandin ez dizanim ew peyam bi Swêdî nivîsandine ew xwe axirtine bi Swêdî nivîsandine ew cihê şanaziye destê wan xweş be hêvîdarim gencên me نمونeyên wekî wan zêdetir û zêdetir bin ji ber wê yekê ez hêvîdarim ku li diasporayê de li Ewropayê de em bikarin rêxrawên pir bihêz çêbikin li ser kulturê be li ser siyasetê be li ser jeopolîtika Kurdistanê be li ser her tiştê be em bikarin xort û gencên xwe pê bigihînin bîrûbawerên kurdayetiyê jem wan çêbikin ew qas bû binêrîna min بله سپاس کانی جبو جوانین ما به پیشگیری و لیکاریا دایک و باوین خواه ناسنامه خواه کردیاتیه لدیاسپورای بپارێزن و زمانه خواه لدیاسپورای بپارێزن و خورد بکن دکارن چی بکن یا جی چی نکرنه یا جی دکارن چی بکن بو ناسنامه خواه بپارێزن لگل ناسنامه خواه کردی لگل ناسنامه اوروپی منه گوت که وڵاتێک و ئەم لێ نەیەم زمانی وان باش دەزانن شخوال ور مەزن دەبن زارۆکێمە زمانی وان وەک وان زانن لێش بۆ کو لەگەل وێ ناسنامەیە خۆیان ئەوروپی و وڵاتی ئەوروپی هاژی وڵاتێکی ژەن وڵات بە ناسنامەیە خۆیان کوردی خورتتر و قەوینتر بهێلە چ پێویستی هاژ دکارن چ بکەن چ ڕەنگی خورد بکەن ڕێخستن هەنە کۆمەلە هەنە فەدەراسیۆن هەنە دبستانی زمانی کوردی هەنە لێ وەکی دن دکارن چ بکەن بله حتی نها وکی پرسا بری من گوت یعنی رخصتن شبکو گزاروکن ما خواندکارن ما گنجن ما زمان کردی هین ببین لی از وقت تشتدکارن بیجم یعنی براستی جی مهمه هر دیو باوک جمال خواده ما مستایکه شبو زاروکوخه جبرکو زاروکتیه ده تو زمانه هین دبی جبركو ام ناچن مكتبه لي ام زماني كردي هين دبين ام ناچن مكتبه لي ام دزانن بكردي باخوين او چاواد به ام نزانن بنويسين ام نزانن جي بخوينين لي ام سلام عليه ام لسر بله لسر يعني بكردي دا اخوين جبر ويكي لسر دايكو باوان كتيه براستي لسر دايكو باوان كتيه لمالي خدا بكردي باخوين بالزماني شيرينا كردواري باخوين گزاروكن خو پرورده بکن یعنی لما الباطي خدا بزمان كردي باخون بهلن زاروكي وان تولي هفن اوروبيا بن بهلن بچن خواندنگهن بلند لزاننگهن بلندا درس بخونن او جبو مقازانجه جبو مزر راوي تونينه حتى بيجي قازانجاوي هي اللي زرراوي تونينه اس چه زرراوي تدانا بينم جبر ويك لسر مالباتين كردا كتيه براستي حتى جدستي وانته كولتورا كردي زمان كردي زمان دايكي جزاروكي خورهين بكن شبركو زاروكن و نوية داهاتوية كردستاننا كاني دو خواندني بلند دكه دخوينه و جاوه تفكري تجواتا كردي پر برفرح لدناره و تدبينه تدشوبينه پروژه تا چنه؟ چه پروژه تا هنه؟ بله پروژه هم د بشاتیا آزمان ده و هم د بشاتیا اکونومیا نابنتوی ده لدیاسپورا پروژه تا چنه پیش روش چاوایه بله وکی هنگ بخوشی یعنی و گوت کو از هی خوند کارم از نکارم بیجم که دستپک دامه لی پروژه من از اوقاز دکارم بیجم او بیرو رایا من هیا او بینگه سیاسی کو من هیا از لچارچوی پارتی کی سیاسیش دا کار دکم جبو کردستانی دا یعنی هی از نکارم بریار بدم یان جی بیجم که او پروژه مهنه لی پروژه جفکری هر کسی کی دا هیا وکی
كي أجي وك هر كسكي بروجي جمشكي من داهنا لأنها جبركو أز خواندكارم براسي أز نكارم كارن دنجي بكم جبرويكي أز لبندي ما خواندنا خو تمام بكم حتى خواندنا خوشي تمام دكم نهاجي كواس خواندكارم أز لخدمت قالي خدا خدمت قالي كردستان دامه نهاجي راست أز لبارتشيكي لچارچوبه پارتی کی دا کار دکم لی جهر پارچه کی کردستانه به جهر شهر کی کردستانه به جمر بیجن کانی یانجی وره وی بکه یانجی من نزانی به یان مزانی به جبو هر چار پارچه کردستانه به از سری خو دینم خواره و از کاری خو دکم بو من فرق ناکه کا کی جان پارچه کردستانه یعنی حتی نهاج دسته من هاتبه من کریه هیوی دارم وکی دویجن لداهاتوی کی نزیک ده کو خندن جی تمام بو از بکارم خدمتا گلی خو بکم وگرم کردستانه کی آزاد کردستانه کی سر بخوا هویا محمو کردا او براستی. بله. کانی تد حشتیا داره روزا جنا بحثا جنا کر مدافع کردن جی آنی زمان تگلک جنی بحثا جنی کتکار کر وقت زانه پر گازن جی سیاستا کردی دبن پر گازن جی جواکا کردی دبن جن تندو توجیال هم بر جنی یا جی جنو میر نوک هون وک هویه دپارزین وک هویه دخوازن تجی وک کچک وک جوانک رولا جنه چاوت بینه دبیجن که جواتا که جن تید نه بریاردار بن جن نه ناف بریارا دبن تگوتنک برز قاسم لو بحث کر کل سر جنه گوتبو که جن نه ناف بریارا دبن نه ناف قرارا دبن او جواک نه سرکفتیه ایجا جن دکارن چه خباته بگنجی کچکی کردان لدیاسپورا تایبت جبو که دناف سیاست ده جی بگرنج بر که پیوستیا سیاست ریخستنا پارتیا جی خباتا جنا هیه جبو وک هویا خباته جی دناف سیاست جی ببه دویا دنرنیت چیه جن چاوا دکارن یا جی بله پرسک پر خوش بو براستی از وی دکارم بیجم یعنی از جزاروکتیا خود از وکی کچه کرد لهر کارکی سیاسی دابه کارکی جواکی بیان کارکی کو جدست مخاطبه وکی کچک کرد جزاروکتیا خود یعنی من او کار کریه جبر کو وکی من دی ساجی گود اصل پارتی که هاتم دنیای فرقا جنو میرا قصد نبو يعني او فرق من ندديد حتى از بيجم جبركو ميركك تشكاز دكاري دنگي خبلن بك او قاجي من حقي من هبو نهاجي جريبراتيا بي بارتي دا خانمين برهجا لريبراتي دا هنا رخراوين جنان مهنا جبرويكي اس او قاز دكارن بيجم جن بلا جواتنا حتى دستي جناتي بجاني بكن ادي بلا بيدن نبن ادي بلا زورداري قبول نكن نها وكي هون بزانن لسر زمان كردي خانمك برهجا زارا محمدي نها لزندان ايراني هاتيه قرتن او نموني بربي بيزج بو خانمين كردستاني او خانمه نزلامه او نميركه او خانمه جبو زمان دياخو هاتيه زنداني كردن حتى چند سال دنجي او نمونه بربوكه نبي روجا حشتي عدارج دا مقول ليلى زانا ما هي ليلى قاسم ما هي او نمونين بربر بناف دنجي شورشا كردستاني بونا او همو خانمين هجانه حتى نخاجي ما بر خانمين هجاهنا كو كاردكن كو خباتكن جبو كردستاني كو هن امناوي وانجي نزان براستي جبرويكي ادام بحزاره بله اسو قصد كازم بيشم براستي جي جن فيا جواتنا يعني جن دبكار بكن خبات بكن قبول نكن وقت جورت بجن جنن هن جنن هن نكارن جبركو بوتنا الفرنسي برخوش هيدا بي هيجتو بخوازية بكاري جبروية كي جنبوني نكن بهانا جنبوني نكن هيج بروبلم جبور خوا هيج آستنجك خبات بكن جبركو جنن كردستاني براستي جنن شورش كيرن براستيش دست واشنطن جبركو نها ما برجنن شورجير هنا للسري تشيا دا شرط كان لقال دجمنان دجنن شورجير هنا قد دجمن لجنن مدى ترسن جبرويه كي از دكارم بيجم هيفي دارم ويعني او تشتهي لنا كردا داس هيفي دارم زيدتر ديو باف إجازة بدن ري بدن جبو كتشن خدا بجداري بكن لخباتي السياسي دا لخباتي شورشي دا جخباتي جنان دا هيفي دارم كو إذن بدن خبات بكن بله بله زي همان برسيج بو جوانا جيشتا بكم كاني
gelek cara ciwan ji ber ku yani wek min got tu bi rastî her kes her ciwanên Kurda û Kurdistanî ew şansê wan tune ku di herêmek ya ji bi wan hestên kurdiyatiyê mezin bibin gelek cara siyaset ji wan re biçûkaniya wan di wek barekî bûye her di malbatê de siyaseta Kurdistanê û zilm û zordarî hatî kirin kirî ku ji siyasetê sar bin û hêza wan heye zanîna wan heye îmkanê wan heye ku siyasetê bikin ku xebatê bikin ku di navrêxistina de bin di komela de bin federasyona de bin kar bikin lê jî dûr dikevin mesela em bi xwe gelek cara em dixwazin ciwana bînin em xweperçe dikin em deh ciwana naynin keleka hev û em bang dikin em dikin û nakin em bala wan nakişînin mirov dikare çi bike ji bo ku ciwana ez wextê were dibêjim nayê mana ku ciwan qet tune ne ez tenê dibêjim ku kê min em dixwazin zêde bibe ji bo ku zêde bibe em dikarin çi bikin ya ji ciwan dikarin çi bikin berê xwe bidin ku بله پروبلما هر استی از دکارم بیجم جوانان دانینه زانی جبرکو گنجن ما براستی بو خو پیگهاندنه کتابن کردی متونینه یعنی کتابن وسانینه کو گنج ما بکارن لسره بخونن او کتابن کو مهنجی یان به سورانیه یان به کرمانجی یعنی اگر يعني جنجن ما اگر كرديجي نزانن بزمان بيغانه دكارن يعني بزمان انجليزي بفرنسي بالماني بسويدي بكارن نسر زمان بكارن نسر زماني كردي يعني جي شورشن كردي كلتورا كردي هين بن يك اوا يعني دبزي دتر كتابان بهن شكرن لسر جواكي داني لسر جواكا سوشيال ميديا او كارن كونها لسر سوشيال ميديا تكرن او جي كارك بير مهمه ام دكارن جنجان بلاي خو بكشينن يا دواجي از دكارن بيجم لسر مالباتي كتي كمالبات چقاز دكارن چقاز دخوازن گنجن وان يان خورتين وان زاروكين وان بجداري بكن اسياجي يا يك نبونا رخصن سياسي يك نبونا رخراوي کردستانی هیا هر رخراوک جدی خورا رابوی کارکی کردواری دکه کارک پیروز دگه سپاس دکین لی تو یک دنگنی گنجن مهنه نها از دزانم از نمونهک پر بچوکشت جوا بینم او جی مثلا از من گل گنجک داخل گنج مجبا کولی کردستانه به جمر دگو ام زمان ترکی ام بایکوت دکن ام خوارنین کردی بایکوت دکن ام ترکی بایکوت دکن وقتی ام دگشتن سر ایرانه دگو ام ایرانه بایکوت ناکن شما تو ایران تو کردستانی تو کردی تو دبی تشتی عربی بایکوت بکی تو زمان عربی بایکوت کی زمان ایرانی جی بایکوت بکی فارسی تشتن ایرانی جی بایکوت بکی از وی دکارم بیجم لسر مالبات کتیه لسر رخراوین سیاسی کتیه کو وصاله کرنه گنج ما بونه دوبش گنج ما بونه سیبش لسر ریا پارتیان دچن از نکارم بیجم کو هر پارتی که کردستانی کارو چالکین پر باش دکن لیهن پارتیان سیاسی براستی کارن وسا دکن کو گنجن ما بیرو باوره کر عجیب جوان را چه دبه خبات تنج بو پارتی که کردستانی دکن گنج خو امهین بکن کردستانی فکر بکن جوا کردستانی خبات بکن جا اجال سرویه که دبر رخراوین کردستانی چه ببن براستی حتی اوی ایرو که هنه یک دنگ نبونه شبرویه که یک دنگیش بو گلمه پر مهمه کو او پر زحمت جی لناو کردستان دا یعنی براستی جی لناو میجویا مجدا یک نبون درد ما هری گرانه كاني خان دخوازم بن تشتكي خات بكم تايبت وان دمداوي پرتوکین به زمان کردی گلک و گلکن از نمونه سویدی کارم بدم پرتوکین به کردی کرمانجی و به کردی سورانی یین پرورده گلکن گلک نویسکاران ماموستیان خودکن یک چند برنامه من دیجی من بحث کر گلک یعنی ماتریال هیه لیبله زمان تونه یعنی هگر که پروبلما ما که مالبات لهندره مالا خواه زمان خواه ناپاريزن هگر که زمان هبه بخوینن پرتوکی خواندنه هنه بله يعني وكي وقلت او من قلت شيء كنت تشتك باشا كتابن كردي وكرمانجي ما هنا سوراني ما هي كرمانجي ما هي وقت دبينين جنجه ما كردي نزانن ام نكارن بزوري مره بيجن كرديين بن دبا
برخراوين كردي رابن بالزمان إنجليزي بالزمان فرنسي بالزمان دولتي وكتبان بنوسن لسر سياسة كردستاني لسر جغرافيا كردستاني بيرو راي سياسيين كردستاني لسر هر تشتكو بيوندي بكردستاني وهبه وقتي أو جنج راتبن أو كتابة دخونن شخورتين دبيني مادام كردا أو قاس ظلم وزوري كيشايا أو قاس زحمتي أو قاس تجاوز وكشتن وزنداني كيشان ديه چما أس كردم أزمان إخوان نزانم وقتی که وقتبان خوینه لسر کردستانه ایچا بیرو باور جر چه دبن هیچ جر چه دبه شرم دکه و دچه زمان خوی دایکی هندبه شبرویه که از دبم زیده کتبن کردی مهنه او راسته زیده کتبن بنخی کردستانی مهنه لی وقتی گنجن مال دیاسپورای دا کردی نزانن چاره تنه اوه ام بزمانی انگلیزی یا بزمان دن چند کتبان چه بکن و گنجه ما بکارن بخونن براستی راستم كاني صحبتات تير نابم تو ياد لمت بجاج شخور بكيف خوشي لتاقو هدار دكم بدل شادي لتاقو هدار دكم تتخوازي ام هديتين داوية برنامج خواه تتخوازي جواني ما يه دیاسپورا چه بیجی و دیاسپورا جه استرالیا بگیر جه کانادا بگیر جه همو اروپا هاوردار دنیا کردستانیین میل هاوردار جهان جوانین ما یه بهشمندی کردستانی یه بناسنامه یا کردی و بناسنامه یا ولایت کل دیجین جوان چه بیجی و چه با کردیاتی خو بپارێزن و هەبوون خو بپارێزش بۆ نسلێ دیەم و سێیەم و چارەم و هەر وەکیدن سپاس دکم براستی پروگرامك پر خوش بگو از من نزانی وقت هما چاواتشو از دبر براستی بخازم دنگی خوب گهنم جبو همو گنجن کردستانه هنگ نویه داهاتونه هن سرمایه یا کردستانی نه خبات بکن بیرو رای خو بنگه خوی سیاسی چه بکن خبات بکن جبو کردستانه دا خواندنه بخونن خاننگهن پر بناو بانگ زانکویان بخینن هرن کتابان بخونن مطالعان بکن لسر زمان کردی لسر خواندنو لسر جغرافیای کردی از هیوی دارم روزه که وقتی ام پروگرام دیسا گر روزه خانم چه دکن لسر خویا کردستان به لسر چنگن کردستانی بن کل دیاسپورای لأوروپای کارن پر مهم کربن از دور سپاسی دکم جه همو مالباتن کردی که حتی که ایرا و لدیاسپورای کاری نزارو که خواه بره کی کردواری بره کی بیرو باوره کی کردستانی پرورده کرنه جبوی که از دبیجم جبو کردن اوروپای کردن دیاسپورای شورش بردوامه شورش زحمتی دخوازه ام دبی خوان بدن اجا مد شورش هنا شورشا سیاسی یا خواندنه هيا شورشا چکجی هيا ام لدیاسپورا هنا ام دکارن بچک شورشه بکن لی ام بقلم خود دکارن شورشک چه بکن جه اوروپای گلک سپاس دکم دیساجی از دیساجی دخوازم نوروز حمولای کی پیروز دکم سپاسی جبو چرپل میدیا دکم جبو روز خان جبو وی درفته براستی از خود پر بشانازی دبینم ایروکه گلک سپاس دکم سپاس كاني كان بنرن هجر هناك برسيار هبن يا جي تبينيا برس هبن بله ام بقرن باش از بارم قالك تبيني هنا ومقالك دلو قلديتن جتا ما شبانا خوياي قالك اشتهز كرني براستي كاني تهبيه دد مروف بهستين خواه بهالوستا خواه جبو ما شانازيكو جبو من شانازيكو كچك وقتا ايرو ميباني منه وان لسر اجي سر نافي خواه ولسر نافي چار بالمديا سپاسياتا دكم دكارو خباتا تد سركفتنيش تد خوازم والبامل هري ما دبيجين قوات بشتره دكارو خباتا تد قوات بشتره از هیویدارم چند سال دن بلکه دیسام ورم باهف دو کانی بلکه کا تلقی و چاغه استلجیه کی پر بلند بینم خاصیت دیگه مش با کدو خباتا کانی هر جیانک خوش اشتر هیویدا خواست دکم و گلک سپاس جبو هر تشتي وجبو كنت هي وتوك خوي قال لك صافي هبن شباب خوش به سلاود الشلم
بۆ هەموو گەلێ کوردستانێش بۆ بنەماڵەیەن سیاسی بنەماڵێن شەهیدên کوردستانê dîsa jî Newroza we pîroz be bimînin ji xweşê de. Spaskanî gelek spas. Temaşevanên hêja em hatin dawiya bernameya xwe em bi keçek Kurd û Kurdistanî li diasporayê ji Parîsê mêvanê me bû em li ser Kurd û Kurdistaniyê li ser hişmendiya Kurdistaniyê ser xebata li diasporayê me sohbet kir. Ez dixwazim di dawiya bername xwe di kampanya zimanê Kurdî bînim bîra we li Bakurê Kurdistanê kampanya zimanê Kurdî li ser înternetê li her derê heye. 21 Sibatê dest pê kiriye yê ku îmzekirine xemsariye nekin nebêjin me îmzekir qediya bişopînin belav bikin bi yê ku îmze nekirine haydar bikin ku ew jî îmze bikin. Em kampanya xwe ji bîra nekin em piştgiriya kampanya bikin piştgiriya zimanê xwe bikin ji mirinê xelas kin zindî bihêlin bi hev re em nekin kesek din nake. Bi van gotinan dîsa Newroza pîroz be sala nû be pîroz be di xebata we de serkeftinê ji we re dixwazim êvara we xweş dema we xweş dilê we geş be.